kasolo wenva okusemwani eyo naidawo nowenunidde omwoyo gw'ekisaala namwagaana ali awo ku kapiesi ow'emiyembe yabita omiyembe yabita yayemerera odi nga Katonda ageze ebibi wayemerera awo yali namukaana peni nangulirako omuyembe yakati kabirimu abo mukyalo mufo kye mutugulira ninze mbe nkugulira nti nali ntwala ebirima odi nga nenda amani tendiwo namukaana nti omuyembe gugula imeka akati omuyembe nusu bitya akati nti abakuwe omutundu omuyembe yamuwa omuyembe nasasula enusu bitya watandikira ku bibiri ano namukoba nti nga bwenguze nsalirako akusalira ikogwo yansalira awo duwage nasomera nakanti yarabbi nga bwe tugaba ino omuyembe gwo tugabane buli kintu Allah yayanuka awo naagaavu awo tigali nti oba kigambo kino ekigambo ekyairaku kwali kuwandiika namba yange ku kapapula naawe ole nti twalire omugalo naga yali abuloka wange bamwetanga Kalimu nti mutwalire omukoba oti eri yampa enamba eno ati eda mukubirako aye naguze gano omuyembe ena yalisivinga enamba eno ali okutuuka eno kankubira esimu muna obaire okoba ki mubukambwe nakanti andeka ndikaikane male niwe yandeka naikaikana kigendo kyakufuna namba kyali kigendo kyange kyakumana nti tucommunicatinga kunaye mukuku kubira tiyakukubira ngo izenga kanga bano bali awo mbira no we nali ni store wenaira naba ku store nga tugula menchera yakutwatwa nali ndipima bintu bye natwala ne yankubirisi boti bwaire yokwenkera yaku ati kuirayo tisobola akuma kuirayo jena nafuna a private place naja namukubira twagaye byaife bwakimwingiza mu yakatenda bayaye abantu bayaye bakwabuzibi kyakandi nze tiri mu yaye omwoyo gwange gukwenzi gwakusiima ate ekirooto ekyo mbaire nakyo for a long time bamuzaala Buganda side bamuzaala Mubende Mubende bwotuke Mubende mu tawuni ogema Kiyuni ali ku mutala abagwetayo na Kiseza etayo Kiseza era wobe Kiseza olengera kule ku Kibaale boti amwala abaira Israel alhamdulillah Allah atweyize mukumule tatigaliro na kunyobana nga boidi tigabula oyo ko tigabulamu olwede twali tumaze okulankulana omukazi bwofuna omukazi owundi alowozanga mulire ebintu olalire ebintu byomukozi sebo yali tana kantu bwe wabalire nti aidi yena ukola aida ate kuitafali kubyali aye mweno okumwingiza muntu oli mufumbo kubanga ekintu ekyo okumukoboti nina bati ate edukire lino mwese ni penina okumwingiza muntu oli na babiri bati bakiri omulala ikiriza aye ababiri tigali kusiitano kyamukobera babiri bamukoboti Isiramu bwikiriza omulimbe omulete then omukobera amazima amaze okwingira mu kitinda yamboza olina abakazi bameka nti nina mukazi mulala empirano kyenda nze kuwalikano akubagalala kundi aye kirungi yandagana nga ndi independent amaka galiwo wali okoza amaka nali nkoza amaka agandi nomba eri mu center awo buti bona basatu baliwo mashallah bona bakuwaire Israel alhamdulillah buti nga tumaliriza kiki kyosobola okuba naye ndo obukulembeza mulimu okuko okusomoza challenges edirimu naye ndo obukulembeze aye challenges ninja nda kwogera kuina challenges disooka nukwano gifanye obukulembeze nukwano gifanye tuba mukulembeze kuno omuntu asuubira niwe kyotasobola akola ki yakufuna bano bwotakifuna era ano mulimu ebigambo omuntu yakati oli bano Abubakar takuwagira aye ngalese bigambo kubatabula abameka bila nuwena nga boidi waniga botakontrolinga busungu mukwano gwakola kiwafa mukwano gwafa so challenges edo biri mu buki obukulembeze then n'ensonga eyindi ekiri mu bukulembeze abatuwa obululu bakali kumana buvunanyizibwa bwe batuwa
kyebalisabye president bakisabeyo kyebalisabye MP bakisabeyo kuba wena bakuwa kalulu nole bamugaki baba wange okukoba oluguudo tuno lwa district tilwa Igombolola oleta ID yo mulimo gwa ayenda luguudo ayenda isomero ayenda services ayenda masanalaze nebindi so obuzibu obwo tubanabo ntimbirano omuntu ayinza okobati nankani kubekete yatuwairenga mutwalo iwo tuwotie 15 ayenda kubekete de ya mugayizi abafuna obukaire 10